Hai menaza ting coma awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namain cewek zing kai seru kumcang na zeng kai kenan tak mai cogo Zeme news man sa Zeme kone ina hai mena hanggel legai deradle. Assam Higher Secondary Education Council AHSEC class kena HS final examination kumcang na zeng kai kena gu result ze cewek zing kai sina kumcang na zeng kai kena mai kena lia gule ze kachle zai pesuang ka ge Assam Higher Secondary Education Council AHSEC mena zai ka cham mena aiza class kena gu result lia rab ze peting rang chi gai mak ze go bok chok ze bam dele actually the Assam good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne janain cewek zing kai nye kumcang na zeng kai kena kamai ge Gu Twitter ke round chi check ai Assam ke HS class kena gu examination results je ke zing kai sna kum chang na jang kai kena mama cho nche skui hi ge lia gu le je ka chele The India ram Uttar Pradesh ke dak chingmi go hekki je farmland Uttar Pradesh ke dei lungki gene tingkom chang dai ta ti bchang gene ngau daw ka dai de le je ka chele ai jan dak chingmi go hekki bna hingye ngau daw je Uttar Pradesh ke halu ta te be pene bugo hning ge dei sugyut ge dei long ko chok be gene ai je daw de le je ka chele halu ta te be pe za ai je hingye hekki dak chingmi go bugo hning ge na super blog ge ka chakra ma hangge pa ning ga lu je piki ge te wang jare ga ni de le je ka chele a chele to klom ram na chi daw dai lu je police ma da ge rangai be je police ma na wang lu je piki ge na lu te ti de le je ka chele zaima ka chimra ma na ai po banda ka chingmi go hekki hingye ma pi gai lu je ai po ba hekki hingye za tingkom chang ma dai ta ti chang go hekki ngeu ma de le je ka chele zai Uttar Pradesh go superintending archaeologist Raj Kumar ne saja ai po ba hekki ngeu ram jan da ka ching go je mina hang ker na te ta te ro hang num ga mile je ka chele ka ka nen da ka ching tinge ka dei in de gna hre je zai ka ge bi gna so dia ka ra hang num ga le je ka chele ai po ba hekki ngeu za mina hang ker na te chila ra hang num ga le je sale Zai India ram ke IAF Indian Air Force mena Agnipath scheme Indian Army te rahangge scheme let pa kai bize anui Zeme hana ria ma te nei mle ne hanga chuna registration ja lu tela dele zai ai je Agnipath scheme ja le pa kai lu bchanga zai registration ja la kai lu bchanga chuna India ram ge plan te je zimna registration te loi lu bze changchum ja hai te sad ma te loi lu ja la dele je ka chele zai na registration te rob jan che ke zing kai ma dai ge ne chu jan di ke zing kai ma dai ria te changule je ka chele zai nang registration te loi ga lu de zai ne nang ni go first page examination ja di ke zing kai ma dai mai ge bam dai gule je ka chule zai nang ni ja select ro hang ge process tak ja first page ke nang ni examination kai be ge first page ke ja chudina second page ke exam kai dai gule je ka chule zai chi second page exam ja nang ni loi ga lu ja second page ke du nang ni exam chudle di ja na nang ni ja select nu dre je ka chule zai nang ni apply te ro batak class kre mana class kre ko na exam chup gu nang ni da ge marksik bamra mak le design na nang ni kumchom engineering diploma final year gu makse du bamra nang le je ka chele Agnipath scheme gu ge nang ni apply te ra hangge nang ni ting kompi betak za ting kom kreus na gane ting kom kai ke longrun na lugu le je ka chele zai nang ni registration te ga lu za nang ni ja select te ga le design a nang ni ja basis online examination bam go za ipo chang de na physical fitness test bam go za ipo changai de na nang ni ja ability test medical examination lam gane nang ni pom ga sia bela men rabe lame ka chewra medu pi go le je ka chele ma pe pi bang zai price chi chamak pa na ipo be Agnipath scheme gu za protest je public mugo property ram do te sia je bam dele a chelis do ai po be Agnipath scheme je anui chuna hna ria me chogo me mata ga lami mahange Agnipath scheme ting ko madai chapai te rob je I ka sang bedele po je gen anui Zeme ram do ai po be Agnipath scheme Indian Army ge join te ga le na I gule ka chip je chitau ga dele The Asia continent ge railway station dilang ba China Beijing ge bam je phi ka chena ka khang ge ten sau gai lu je le mi gai lu je la kai dai ne le je ka chule zai ai je China Beijing ge railway station gari teb go station dilang ba je bam je 1895 kongge phungchu di ko le je ka chule zai po ba railway station dilang ge train him re ko na saura hange platform him re ko na la mu le je ka chule zai ai ren mang je ka cham ba facility rames du 4 lakh square meter la mu le je sale zai ai po ba railway station dilang ge kon ta ka ke lungne jimna changkre ma dai mem be do du ko le je sale ai po ba Asia continent ge
railway station dilang babam je close to ni bukum je kumchang na za kre kum ge close to ni le je ka chule achulis do plong ge mak tale ni je tele rab je tele wangam syakai lu je chuna China Beijing ge aipo be Asia ge railway station dilang je hanai kumchang na je kai kana kum ge ne la kai dai ne le je sale zai Assam Guwahati University ge 6 semester exam BA zai BSc zai BCom zai BVOC go exam kai rab je ncheu ke jing kai skui kom chana jang kai kana mai ke kai ra le je ka chudli achelus do Assam ge tinglui je dui nai biji ge ne di ke jim dai kom chana jang kai kana mai ne kai dai go le je ka chule zai Bengaluru Hanuman Tanagar ge Indian Bank branch manager Pezi Hari Sankar ka chebe pene pa hong ba pui zai pakang pui go account ge rangkang divert te za rangkang langai za pakang pui go account ge Indian Bank branch pa ta te go branch ge ne crore mingye za lak reaksna divert te ga be bji ge ne langai be bji ge ne Hari Sankar ka chebe pe za zonal manager ne police me da ge po case za complaint te ga be za police me na wang za chi Indian Bank branch manager Hari Sankar ka chebe pe za nimni de le za sale zai India ram ge klak ilang zai rangkang kelang ba state ka klang bege Nagaland state do financial literacy pas na be ranking ge rangkang kelang ba wang dele je ka chule Nagaland state development ga zai klak siam du gi ki me mi songa za chunare changjala mui zai iron mak zai road main road ma gari pui ki remes du tele wang mak bam zai black topping kai mak bam ram du mi songa zala mui le a cheles do India ge zai India country ge state pas na be te je India ram ge klak ilang ba zai rangkang kelang ba dai gum je state chang mei ka che je ais duning dola ba ket chang dele zai Afghanistan ge Taliban government ne Afghanistan chapai me chaugu me Indian army me dagane training dum leina a Taliban go government ge halat wang dai lo zai pnui hange tabam ki I be zai pnui tabam ramange ika kasang bra me pe gule je Taliban government me ne sale zai India ram go billionaire Mukesh Ambani na anan ka chebe pene Assam ge hadui nai bige ngara hangene pakla te je rangkang krol haiming yu relief pe gai dele je Assam go chief minister Himanta Biswa Sharma ne sale zai India ram ge gi ki mene Assam flood Assam ge hadui nai be hangne rangkang pnikla te je pe me misonga jelamuli de dalai company mene lakre pe gai zai ne oil India limited mene krol mingye pe gai zai T series owner and music producer Bhushan Kumar ne lakre ket pe gai zai Bollywood singer Sonu Nigam ne du lak mingye pe gai zai Bollywood actor Arjun Kapoor ne du lak mingye pe gai dele je ka chule ai gene main cheu ke jing kai sro kum chana jang kai kana tak mai chogo Zeme news man sa loi gai dele nang ni ne pigai jang kinga be jigene hai mna ja to dele jai hai mna ai po be mar sam kinga bige nang ni hanga ki gi bela jana video like share comment jai subscribe te gai lo ka chip ja hai mna ja kyam gai dele